ahwefo me mama kwaba ediba Xposed GH unsama jime kwa na metena sese a onua be mali mo elikem kwame amega obetuma frame me efo Kent and the assemble na enam ai ye papa ye friend no na ofori ajiman menim say D9 mabono unti ase because unhye nim say edin ye friend but wo ye Kumawood actor eja Kumawood acting eguye Nancy ama emu bebre na bedani showbiz hostess omoko shows oma dani panel talkers what I say ka first ni ebenim no no mo tio set so no mo twa movie e de brega na fo ni na ye den ye hwe ni ye de titi are wo so ba se de omo ni na de omo abeboura politics entertainment any other things that is trending ya papa ya me friend na ofori agimei o ya papa ko krebi onu de ni husisi no so pa onu de ba mbasem ni mbema guru mu de enjini nsi nchenkra because so ya ka emma woni omo adeda party a sebe ontumi ye de ontumi nkante iti ye friend say Oboy Siki aka ne ho bio enne wakotena TV station be so ai ena wakasa na TV station no and the topic and down so kanewu nti je say na ono so waka na adwen pa na sebe waka na adwen che den waka na adwen fa se no man wo ye den etie no waka na adwen se na no man ekọ wo man we mu aseme na wokan o si Ghana fo dodo na so what I say we the dem political parties e organ e achemu mienu e MPP any NDC so what I say na achemu na MPP ni NDC Oboy Siki ka kire yen se Ghana fo ohwemu a 2016 na 2020 election Ghana 2016 election atuye na Ghana fo hu ne se maama no yabre no se ne nkofo di sika ne nyomanya nti omo hu se anka yentu abama Akufo Addo ne na ban na nka omo ba ohawo ni awo kire na ye nemu no ometuma ye den atiso amayen nanso o se wahwemu hu se dabi o asesa whatever you hope for anoma na odi ni tu so se anka pa ibe ya magana fo no ankoye sa enyoma mu aye din na mpo odi ko mai odi ekoyechi eche se 83 ye na ya wo 83 eja I am betu so yate wonso no de wani afie ba o se akoye ti se 83 kom what ya say ade ya kwa akoye ti se 83 kom na difference e wo mini na ne se 83 kom no na eduane ene ni ho na sese na enye se eduane ni ho eduane e wo ho na so Ghana fo eni sika wo de beto eduane Ghana fo ni sika because anya bia wo hwemu a sese electricity light any light any water ni atumu yi say yetumu 27% ni yetu water mu 21% a ube kra eyesen udi ni na akabom na obetifi upremu a ahe na ubenya na sika se ne beka na odiba koto aduane na se ya ye wo ho e woni se no ma ye hu se a big minister na che se aduane ebu na Ghana fo na de sika ye den atoto omuduane omo ye de omutonso enti de eche ni na se hwe dollar yi so e na wo hwe dollar ya dollar 1 cedi na no pay sole ya dollar is to 10 cedi 1 Ghana cedi is to 10 cedis $1 is to 10 cedis $1 is to 10 cedis Ghana fo nye sika patia se enyoma kwa na ekosoro iti ayete se aban we ba obaye no Ghana fo no di omako etetiri komupa Ghana fo hu chire no Oboy Siki ene de waka na adwen watuma hu se no enye fedi agro Ghana fo Ghana fo hu chire omo so atase ene o chire se Ghana fo ngusu anka o adwen so that say Ghana fo nko so nka o madwen unua wo aka wadwen mani pantie wo ne na ba we hu se enwoma ekoso no ye bre Oboy Siki na die watena se ma Ghana fo hu se dabi enye se watena TV station so na ye trendy issue the factories watching other entertainment people hu by na die no credit da on e se Ghana fo ye den ye ka so what I say e was say ka no credit se ne ye den etie because Ghana fo ye den bre Ghana fo ye den ebre ukaka ebeyifo esusi da
I Oboy Siki na di na asema bai na me ka kire o se adwuma ku eso yase neat roofing say from to what I say na onu di kaso bom from omba baye wadwuma ni na yeden amaw omba ye ne wo pani na yeden e de amaw so what I say neat roofing frɛ no omo na omo so yase adan show ya ye news ye di brace o pesa wo advertise wo product enyoma ba na wo neat roofing say fabra ye be do unsem de ro ni na yeden amaw ye papa Oboy Siki and then they wakasa mama Ghana for ne say ye bre o Ghana for ebre ye wa hu chirem what I say ye to ayento so what I say ye to ayento ene otena o say ni bu efu pa ni budi efu bi anka obank e bia nyonku TV ni asem no ba den obeka ene efa hu ni na omudwo sini edwuma agu ni na omni aban na kasa aban ni kura tumi mboa enso mase ma tuni edwuma ne ye den enkoso eti ene die akana adwen na higher exposed trends in there ni akache mu se ensem enkoso wo Ghana ni na edi be den edi be bro Oboy Siki Ghana for se misumi kan chel se money yo na hwefo so ni na me ka kire mu se for notification bell on the to no aye Xposed. It's no Ghana and beyond. And Xposed trend will bring you everything in every corners of what Ghana. What I say, that's ended in this year. Bye bye. Oniado for dear no how a dear no adwendwen dear no kodan na edan e na wasie wie e na wo penchen papa e de apostle anadan a wutimo na senso to a enwuno enunti ama wonna akwakoye bisi basa ene enne me de asempa enam natural things ebie wo mo ensem e de amasan krofo ni nyina se tutumi kana bra wo mo akache na wo mo ememe so wo haw no ano emfa ema enunti fa wo mo number e wo screen no eso na eni wo mo endi eye kasubo nsa se wo madwuma so aninti no adansifo womo atum ni true things ana womo adwuma edanso na wontu sika engu da biara eda